Nthamme ke lebogele dithabollo tse di mo kgaolong di simolla mo motseng mo le citizenship. The migration policy ke dumela gore ha e goroga e tata re ra re yo na le dikitso ke mang tse re di tlhokang, yo e leng motshabi ke mang, yo e leng gore o tshwantse a boela gae ke mang. Yaanong ke na le dikopo tse neng di beilwe gape le ga ofisi ya gago tona. Dikgang tsa migration re batla kana go a tlhokagala gore re di tseye ka matsetseleko ka gore ke dikgang tse di masisi. Mo nakong ye re tshwaraganetse tiro ya go developa the migration policy eno o bua ka yone kgosi. Ra e tlhabolla mo nakong ye re tshwaraganetse le ba IOM, International Organization for Migration, me re setse re tsamaela go bokhutlhong jwa tiro ya teng. Re kopa line ya khopo ya metsi a leswe, sewage line, ka gore tota go babalela batsadi go nna ba ntse ba hira dikoloi tsone tse di tsilong go goga. Ka jalo ta re ka NDP 12 ga mmogo re lebile le hatse ka kakaretso motse wa Masunga le mengwe re bone gore madinyana a re na lone re ka tsa metsele ka he ra tsenya dipipe tsa go khopha metsi a leswe, ra tsenya dipipe tsa go isa metsi ko malapeng. Tautona yo gape e leng mampudi wa tebelopele ya 2036 o ne gape a abela barui ba le babedi dipo tsa letsopa la Semental le Brahman go nonotsha go thabologa le go kabakanya mahama wa temothuo gore go nne le dijo tse di lekaneng mo lehatsheng. O tshidile Onkabetse, Botswana Television. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o sa tswa go buisana jalo le banne ba Masunga go ba lekola le go bua ka dikgang tse di amang ditlhabololo tsa bone. Mo nakong eno re kgabaganyetsa gone ka kwa Masunga go buisana le megadikgang wa Botswana Television Bethany Mando. Bethany, tla ke go amogela mmehela ke simolehela ka gore Bethany go ka ko Tautona na Senosi o na patilwe ke matona a mangwe a karetsa jalo wa tsa madi le wa ditlhabololo jalo o ka soboka melaetsa ya kono ile gore e dule ko go bone ga mmogo le molaetsa mogolo wa ga Tautona. Bethany. la jalo ene buiswa ke ene motsote go Tautona o na patile jalo ke matona a puso a harologaneng jalo ha na tsile go lekola bone banne ba motse one ga mmogo le kgaolo ya North East ka kakaretso jalo mme motho ka re sengwe sa ka setsa mo latseng wa gago motona thata o tsile hata go tlholetsa gore o batla go semolola go ka buisana le Batswana kgotsa gore Batswana ba tlhaloganye gore tsamaiso puso e dira ka tsela ntseng jang ke ka moana a beile jalo matona ka go harologana segolo jang e le ene the Minister of Finance a meile ko pele gore a rute Batswana gore ditogamano tsa puso di dira ka tsela ntseng jang, the budgeting system ga mmogo le the allocation of funds jalo mo a dirang dithabololo jalo. Mme sengwe se senogileng ha rola molaetsa wa gagwe gape o ba tlhalosetse ka mananeo a puso a harologaneng segolo jang re tebagantse ka mananeo a temothuo o bile thata ka lenaneo la temolototo gore ba changeile the limit e ntse ile teng e hetotso yaano ya go taka e bidiwa go temolototo e taka ditira ka ditsetane tse di harologaneng tse ile gore ya go thusa balemi a go ntsha dijo tse ile gore motho ka di lekane o solere gore thulaganyo e tla rola jalo mo bogautshwaneng before the end of this month jalo ngwe ya dikgang tse ile gore o ne a di beile tota a e buile ko bohelo ile gore e re la e bua botlhe ba ba leng mo kgotleng ba opa diata ke yone kgang ya gore puso ba go tsenya dithogo yana mona ka gompieko go leka go ka batla tharabololo ya thaelo ya lehatshe mo kgalong ya North East jalo o thaetsitse jalo gore masheta a bana ba dirisa maano ape bana ba dirisa hana ko ene ba dira motho ka dipuisano tsa go ka the diamond deals yalo ba go tsama ba dirisa the same zeal and experience e ba itemogetse mo gone ka gore ba itemogetse gore gaole ka kwana ku ba maruri gore sa le tselwa lehatshe bogologolo ka dingwaga tse le tsa 1885 mona ka gompieko gaolo ya North East yotlhe ka bophara ya geletse jalo motho ka re ke dipolase ha o tswa ka Francistown o le ba Gaborone ha o tswa just 5 kilometers away from the town
ke polase ha o tswa mo tsela ya A1 ha o tswa mo Francistown o leba ka kora mokgwebana ke dipolase le gone ga ntse o taka kwana kwa Masunga o theoga mo botsesebo takwana ke dipolase o na tlhalosa ke dingwe ke dikgang tse le gore motho ka re wa go tsamaya di emela ka dinao nngwe gape ke dumelang gore ya go tsamaya e supa motho ka re tshwagalo mo pusong jalo ke e le gore they are going to decentralize the education sector ko ile gore ba go tsamaya yalo ba ha ba go khoyala mo dikolong gore la tseleno motho ka re madi a le gore ba ba dirisa for maintenance o tlhalose gore seo gape se ya go diragala gape le go dipateleng jalo go itsa go le gantsi gore di temogetse gore go le gantsi dikolo tsa puso kgotsa dipatele tsa puso ga di pakangwe ka nako e rileng ke dumela gore melaetsa e mengwe gape le gore e ne ya ba motho ka re ka ha puso ya go hetola ka e tsamaisang dilo ka teng ke yona go tsamaya e dira ditiro tsa setšhaba tsa dithabololo ha tona wa madi a bua jalo tlhaletse gore go na le madi a kana ka 21 billion pula a segetsweng ha to ka ile gore a go dirisiwa mo dithabololo mo ngwageng wa madi o no le mo gone wa 2023-2024 mme hela ka go tlhaletseng ka te bontsi ja madi ona a go dira ditsela a go dira dikolo a go dira dipatela mme ke ngwe ya dithulaganyo tse ile gore ba eletsa gore ha go ntse go dira ditsela jaaka puso e laetse gore ya go dira ditsela ka mohuta bo paving jalo go ye go engage the local communities go le go empower the locals gore e nne bone ba project those the bricks tse di taba di dirisiwa for paving ke dumela gore molaetso o montsi thata le gore o no tswa ko taotona o beile motho ka re ba nne ba motseo mo sengwe se le gore ba nna le hope ya gore yano ba bona gore ga go te a re change re hetole megopolo ka re ntse re dira dilo ka teng go tewa ka tsela ntseng jang a wena one right krima ke re wa buile otlhe Bethany tla ke go leboga tlhola sentle ile yone le megadikgang wa Botswana Television ka ko ale ka kwa Masunga Bethany Mando a re sobokela yalo tse di paketseng di diragala mo phuthegong ya kgotla ene e eteletswe pele ke tautona Dr. Mokgweetsi Masisi ana le matona mangwe me gone kwa phuthegong eo tona wa thuto le tlhabololo dikitso Dr. Douglas Tshola-Thebe o gakolotsa baithuti ba lekala la bosupa go nna le tshepo ya gore ba tla fenya dithuto tsa bone baithuti bangwe ba simola dithuto tsa bone tsa go fetela kwa dikolong tse dikgolwane ngwaga o tlang ke bidiwa Douglas Tshola-Thebe tona wa tsa thuto le dithabololo dikitso ngwaga wa rona wa 2023 o ta go bokhutong mme a go ta go tsa rona tsa thuto ke nako ya dithathobo ke nako ya dithathobo tsa standard 7 form 3 le form 5 mme ka nako ene ke batla go tsaya nako e ke eletse katlego le masego mo go ba batabang ba tsa karolo mo dithathobong tsa ngwageng ono ke tsaya gore le dirile tiro ya rona ka botswapelo le na le discipline le itshwara sentle mme ka seo ke na le tshepo ya gore le ta kgona go henya mathata a lona dikgwetho di ka tswa di nne teng ga ntse le ithuta bangwe ba lona ba tsamaile ka dikgwetho tse di bokete go ka tswa le ko malapeng kana kae mme ke nako ya gore re di beele ko thoko re lebagane le dithuto gore kgone gore di henye re tsene mo dithathobong tse in the right mindset a re tseng sebaka se re boneng gore re henya dithathobo tsa rona ka ke na le tshepo ya gore le ta kgona go di henya a re akanyeng sekgantshwane sa rona tabogo le tsile ya go ta mo nakong tsa gompieno gore ha le mo lebelong la gagwe a taboga lebelo the last mile count ha tsena ko go bohelelong jwa lebelo ja gagwe o tsenya thogo gore a kgone go ra fenye lebelo la gagwe mme ka jalo ke tsaya gore le rona re tsenyeng thogo go ithela pampiri ya rona ya bohelo ga go na le dikgwetho dingwe tse le ka kopanang le tsone baithuti ga le ntse le tsweletse ka dithathobo tsa lona ba ruta bana ba lona ba teng go ka le thusa se ba tshabeng mme hela se ke batang gore ke se rulagetse gore dithathobo tsa lona tse di ta di kwalang ga di pharologanyo le dithathobo tse le ntse le di kwala dingwaga tse tsotlhe mme ke na le tshepo ya gore le ta kgona gore le dire bontegela thata ke tse sebaka se ebile ke leboge bone ba ruta bana ba lona ba e leng gore ba tsere nako e yotlhe gore ba kgone go le ba le rutuntse go le kgone gore le tego gore ga ga leng teng le batsadi ko lapeng le lona ke lebogele go tsaya karolo mo dithutong tsa bana ba lona mme ke tsaya gore le ta tswelela go ya ko bohelong ja mosepelo wa rona a baithuti phakela ba tsošwa
ba jisiwe dijo tse di siameng gore ba kgone gore ba ye ko sekolong ba kgone gore gape ba tsene ka nako se ka ba kgontsha gore ba kgone ba henye dithathobo tsa bone ke batla gore ko bohelelong ke kope ebile ke le thagise rona baithuti gore a re ipeleng sente ha re ta re ipelela go hetsa dithathobo tsa rona ka gore ga gongwe re kgona gore ko bohelelong re palelwe ko go tsena mo legatong le le latelang hela ka gore ga ra itshola sente ka nako tse di tabe re emetse go tsena mo legatong le latelang mme ka nako ene at this point in time ke batla le letsa masego le katlego mo dithathobong tsa lona. I so much believe in you and I know you'll do it. Good luck. And very good luck to all the writing students. Mo parlamente wa kgaolo ya Madinare re mo lebatsi o gakolotse banana ba kgaolo eo go ipopa ditlhopha go tsa mananeo a puso. Mo parlamente ya re puso ina le mananeo a rotloetsang dikgwebo tsa ditlhopha. Mo parlamente o buile se mo phuthegong ya banana bosheng kwa Madinare Mamusi Seska. Mo lefatsheng le le haraherweng ke le tlhoko la ditiro la banana go ikgobokanya go bereka ka ditlhopana e ka nna tsela nngwe e botlhokwa ya go araba selelose. Bagwebi ba banana le baeteledipele ba dikgwebo ba totomatsa matla a go bereka mmogo ka ditlhopana mme ebile ba kaya fa e lone tsela ya go ka godisa itsholelo. Puso e kgona go thusa, e kgona go isa ditamelo go bathong ga ba ikopantse hela ka o itse le gone ko temothuong re batho ba kopanya masimo ba ire di-cluster ke sone se re se batang gore batho ga ba ikopantse gongwe kana ga temothuo a ise ga wele gore ga batho ba ikopantse ke gone ba kgonang gore ba nayalane ga e le gore le ba ba itsapa mo teng go nna le bangwe ba e leng gore nya one mollo o nna o tuka ka bone. Go bereka ka ditlhopha go ka godisa mowa wa go bereka mmogo le go rotloetsa maikemisetso a motia. Tota go thusa ga rona thata ga ke go lebile e ka nna gone go forma di-cluster kana ke tare a group or ke tareng a society kore a group of youth re ikgobokanya then come up with the ideas tse leng gore di ka re isa go gongwe mo botshelo di ka hetola le wane matshelo a rona cause gongwe re dirise mo ba go bitsang ba the human capital gona le the financial capital. The human capital ye le nteng ke gore wa akanya eng wena se o sa akanyang se se ka go tisetsang maduo a siameng. Puso ya lefatshe leno ga ya salela morago mme le moga botlhokwa ja go bereka ka ditlhopha. Ditšhono di dintsi le ga se la rona le na le melao Economic Inclusion Act, Public Procurement Act e ntšhwa ye e leng gore melao ya teng re hetotse re le puso re dirile melao ye e leng gore e lebagane le go thusa Batswana segolo bone banana le bomme gore ba kgone gore ba tsene mo dikgwebong ka gore puso yone la ka bo yone ga ke a hira mongwe le mongwe. Individually ne re bona gore although di thamilwe yalo individually ba kgone go hithelela gore ba helele ba supply di-company tse di tona ya ka di-mine ya ka di-retail jalo mme ga ba tshwaragane re dumela gore go ka nna le maduo ya ka re bone maduo ko textile ba go ba le 34 ba itshwaraganya e ba kgona go supply mine wa Botswana ka PPE. Mo kgaolong ya Madinare hela yotlhe e tlisitse dikopo di le 59 gona na re mo staging sa screening re sentse re sekaseka kana re lebile di-compliance stage gore a mme di-attachments ane gote ba di tsenye for them gore ba kgona go tsana mo the next level ba di hiteletse. Moraga phuthego go dumalana gore go nne le thulaganyo ya go bona gore dilo dingwe di salwa morago kwa tlhoagalo le ka nako e beilweng. Mo godimo ga mo parlamente o solehetswe go tla ka dikgwebo tse di hitlhelwang mo kgaolong ya gagwe mme banana bone ba ikopanye go thama ditlhopha tsa dikgwebo tse ba di itlhophelang. Mamusi Seska, BTV News, Madinare. Mothusa-tona wa papadi le madirelo mme Beauty Manake yo gape e leng monni wa Selephikwe o a kgotse maiteko a banni ba botshabelo go rulaganya moletlo wa boipuso o atlegileng. Mme Manake a re seo ke sesupo sa matshego a lefatshe leno a laagetswe mo go one. Karabo Molosi ka pego. Nako ya go ribega dipitsa le go katela melora e le gone go wetsa tiro le go ritela moletlo wa go ipelela boipuso jwa dingwaga tse di 57 o tla gopolwang jaaka ditso mo kgaolwaneng ya botshabelo le gareng. Ke lengwe la letshego le leng gore ga e sale le bona boipuso di ipela ka sone gore Batswana ba ipela ba itse gore ga go na le dikgang tse di rileng mo motse wa bone ba di tseye ka maatameto
ba ipela ka dikgong tsa bone ka dikoloi tsa bone ba ipela ka dipitsa tsa bone o itlhele gompieno bone yaanong re bojele sentle ba ikaeletse ba iketile ebile ba itse gore ba itirela le bana ba bone re bojele ka tomagano ya rona re le baagi ba Botshabelo Central mowa wa go ipelega re ne ra nna le baithaopi yona re a ithaopa re ha kgomo ya re ga re bona gore o re hile kgomo yaanong ra bata tse di ka patang kgomo. It's pride. You are very proud of yourself as a Motswana. Gore ke Motswana ebile re kgonne go itirela go le gontsi re ipusa mme re batla gore re go pele mme ha ra go pele re batla gore bana ba rona ba itse gore re tswa go kae ebile ne re tshela jang ebile re batla go tsweledisa mo monte wa naelano mo monte wa tshwaragano le mo monte wa botho. Go bo morafe o ne go kopanetse tiro ka bongwe fela jwa pelo ga dira gore go nne motlhofo go amogana dikitso ka ngwao ya Setswana. Mo botshelong jam since 78 ke simolola one ke phaka mo kgotleng yone ya Botshabelo e go ithela tsatsi eno se ke se boneng tsatsi eno it was a miracle. I've never seen it. Re batho ba ne re lwa re aggressive mme gompieno wa itse ne go na le protocol ene re makaditse ya nna ke le monana ne ke itlhopela gore ke batla go ithuta go apa dipoto tse di tona ke batla go ithuta go apa dijo tseo tsa Setswana ke na le bonna ke le bongwana ke gone ya ntse ke a ba ruta gore go dirwang gore ya nne re thabela le rotse maphakela yo mongwe ke mo ruta ke re hela go a riana go dirwe mo go kima hela ya ka bo mme le nna ba nthutile. Mabutswa pele a rotloetsa morafe go itsheka-tsheka le go diragatsa maitlamo a letshololwa a re tšhentšheng. Re tswa mo COVID ya ne ya beta emisa sengwe le sengwe se ne re se tlwaetse jaanong ke gone re lekang go simolola mme ya la gongwe re lebogeta o tona ka legoko la re mindset change gore re fetola ka tsela re dira dilo ka teng ga e le gore ke tlwaetse go dira kana ke phakisiwa ya ka ntse re jwa madi ke puso gongwe re ipelege ya ka botsadi ya rona go tshimologo ne bo ipelega. Banni ba Botshabelo ba itiretse leina le lentle mme ba kgoletswe botho jo bontle jo ba bo supileng ka go tlotla letsatsi la boipuso le le sa tswang go ketekwa go ralala lefatshe leno. Karabo Molusi, BTV News, Selebi Phikwe. Madakanyentse dingwe kwa maong motshwarela mo kamela mapodisi Assistant Superintendent Kakamatso Kobo ya Tshwene a re lentswa borukutlhi bone bo le kwa tlase ka malatsi a boipuso ba gatisitse dikgang di le mmalwa di akaretsa petelelo go thujwa ga matlo ga mmogo le tiragalo e mo go yone mokgweetsi mongwe a neng a sia morago ga go thula motho. Koloi nngwe e go sa itseweng e ne ya thula mme yona a kgabaganya tsela wa ngwaga tse 40 yo ileng a bona dikgobalo mo thogong le mo loto mme a ra go setswa go sepatela kwa ileng a robadiwa teng. Monga koloi ga a bona o ne a re hela sena go thula mme yo a tswa kana halola a nyelela a gona ope yo kileng a magadimetsa. Re sa le 4 mapodisi ba supa ha ba thotomisa ditiragalo tse pedi tsa thubetso gone mo motse wa Mau. Tiragalo e nngwe e ama mme mongwe yo a neng a thubetswa ke selalome mme morago le sone sa le botsa phokotse. Ya re hantse ba dibile ko lwapeng ba rakana le monna mongwe yo ba sa meditse mme monna yo a ba thasela a helela a tshwere ene yo nangata go dipatayo mme a mogogela ka ha thoko ga mokgwatha a helela a itsetse dikobo ka dikgoka mo go yena mme la sena go tsaya go dira tiro eo a helela a tsere setena a mo ita mo thogong a tswa a sia mme yo rona a isiwa kwa sepateleng kwa ileng a helela a robaditswe a robaletswa tsone dikgobalo tsa di bone mo tiragalong yana mo nakong ya gompieno ga ise re tshware ope ka gore bone ba Setswana ba ga ba mo lemoga ebile ga ba ka ba
le ba le gore bo ka tswa a na apere jang. Mapodisi ba Mau ba supile gape ha ba tshwengwa ke ditiragalo tsa go thubiwa ga mato le go utswa ga dithoto kwa kgotane ya Gabara gone mo motseng wa Mau. Love Mo Mario, Botswana Television, Mau. Kwa dibete gone mo kamela mapodisi Superintendent Meshak Ranku a re malatsi a boitapoloso a boipuso a tsamaile sentle mo kgaolong ya gagwe o ka ile ga dikgang tsa bo go tlhoka tsebe le ditiro tsa borukhutlhi di ne di le palopotlana fa go tshwantshangwa le dingwaga tse di fetileng go boletse mang boitshwarelo ka pego. Jaaka malatsi a boitapoloso a boipuso a wela mo kamela mapodisi a kgaolo ya dibete Superintendent Meshak Ranku a re ga ba ise ba kwadise dikgang di le kalo tsa botlhokatsebe fela le fa go ntse jalo a re dikgang tse di nileng teng di le mmalwa e ne le tse di amang leruo. Re gatisitse di-accident di le tharo e le 1 ka di 29 e ne ya ama leruo e latelang e ne a diragala ka di 30 le yone ntse ya ama leruo ya di 1 e ne ya ama pedestrian yo ka go tlhoka lesego o na a re tlogela o na a thulwa ke koloi mme a tabogisediwa ga kokelanong ya dibete morago a referelwa ko Mahalape ya re a tsena ko Mahalape ga supagala ga a sa tlhola a le mo botshelong ke yone tiragalo ele e maswe e diragetseng mme hela all in all re gatisitse melato ya tsela e le 72 mo go e 72 e ka go kgaologana ga yone 14 mo go yone ne ile ya di-general defects 14 mo go yone ile ya melato e mengwe ya bo overspeeding tota makere o overspeed re nile le 27 ka kakaretso hela nkare gongwe malatsi a boipuso a tsamaile sente mo kgaolong ya rona ga re a gatisa dipe criminal offenses tse le gore gantsinyana ke tsone tse di re tshwenyang gongwe re ka re mindset change e playile a role ya gore batho ba change ba hetoge ba maitsholo a bone fela badirisi ba tsela le bone ba rurifatsa seo ka jana ba re ba nnile le malatsi a boitapoloso a nametsang gompieno ke batho ba nnile le nako e telele ya go ikhutsa so yaanong batho ba tsamaya ba relaxitse ga ba jagela gope ke re seemo sa mosepele go emela ko go rona no o siamela sentle go ne go sena mosuki re batile go bona mosuki hala mo Mahalape ra mo Phalape mma ke gone re ithetsela ene batho ba tetse mo laene sentera traffic ga e maswe seemo se botokara mo tseleng maabane go nne go na le traffic e ntsi thata pampine botokara sentera la le dikotsi se kopa le ditshedi mo tseleng mosepele o siame hela mo tseleng. Superintendent Ranku a re e tirisano mmogo e nnileng teng fa gare ga bone le badirisi ba tsela e le e nametsang fela thata sengwe sa re ngweletsa go se bona go a pele go boloka matshelo a Batswana go boletse mang boitshwarelo Botswana Television dibete. Kwa pana matenga gone mapodisi ba tlhotlhomisa tiragalo e mo go yone monna wa dingwaga tse di 35 a tlhabilweng a bo a bolawa. Tiragalo eo e kaiwa e bakilwe tota ke tlhoka kutlwisisano mabapi le mogala wa letheka cell phone o mmelaelwa a neng a o rekiseditse moswi. Mmelaelwa o setse a itshupile gape le ga Makastrata kwa Kasane Maabane. Sarlowetso ka tidimano ba modimong wa dipego tsa rona go mme ke nako yano ya gore ke direle Edwin Mashakgomo a go tshwaretsetsa metshameko. Teng leboge one mothetso madume dumela kana ga tse tshwarwa kentja pedi ga se thata ka go rialo a dilome serta ka tsa metshameko ke Edwin Mashakgomo metsone tsa re moteledi pele wa lekgotla la Botswana Softball Association ka tlholo mosimane gape a re lekgotla la gagwe le tsweletse ka letsholo la go kokota mo dikomponeng ka go farologana go batla barutwetsi tota morutwetsi go rutwetsa liki ya motshameko o mme o tsweletse a re dikomponi di le mokawana di na le keletso ya go ka rutwetsa liki eo
mme sekgopi e le gore santse di lwantshana le manokonoko a mogare wa COVID-19. Mosimane gape o buile seo mo potsolosong le lekalana la metshameko la Botswana Television kwa kgaisanong ya Independence Tournament. A re utlwe Katlego Kgakole ka dintlha. Mosimane gape o tsweletsa re kgwetlho ya go tlhoka barotloetsi ke seru se se wetseng makgotla a metshameko ka go farologana, mme dikhamphane di le mmalwa di supile kgatlhego ya go bereka le lekgotla la gagwe, fela seo se tla diragala fa bagwebi bao ba nna le letseno le le ka kgonang go rotloetsa league ya motshameko wa softball. It's hitting hard on us. It's a serious issue, and our players have been wandering around, not having anything to do. That is why we are saying at least the stopgaps should be, let's have tournaments so that we keep them together, and we resuscitate that vibe softball. But I hope this thing would pass and will get back to where we were, really softball and other sporting goals. Le fa go ntse jalo, Mosimane gape wa kgoletse dikhamphane di tshwana le Achin Hardware maiteko a yone a go rotloetsa dikgaisano tsa malatsi a boipuso a re dikgaisano tsa mothale o di fa batshameki sebaka sa go tshameka le go dira letseno jaaka ba santse ba le mo leshekereng la barotloetsi. To softballers first, our teams, it's a rough time for them because they are not playing regularly like they used to play. They are not playing the league. But we need to appreciate little things that are given out to us by sponsors. Sponsorship to the tune of 200,000 by Achin Hardware group of companies must be appreciated. Kwa bofelong moeteledipele yo wa BSA o gakolotsa barati le barotloetsi ba motshameko wa softball go sa kgala maiteko a dirwang ke dikhamphane tse di rotloetsang dikgaisano tsa motshameko o fa bone ba santse ba tabogile ba batla barotloetsi ba league ka seo se thusa batshameki gore ba ska ba nna le baka le leele ba sa tshameke. La bofelo le kgotla leo le na le league e ne le ngwaga o fetileng wa 2022 ka kgaisano ya Return to Play League ya Bokone le Borwa. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Mokamedi wa lebelo la Botswana Golden Grand Prix Glody Dube a re ba tsweletse ka go itsaya motlhala go bona gore ba kgonne eng le gore ba ka tokafatsa totafa kae jaaka ba ipaakanyetsa lebelo la ngwaga o tlang kgwedi ya Moranang e le 13. Dube a re ba setse ba simolotse dipaakanyo tsa lebelo le jaaka ba sa tswa go wetsa dipego tsotlhe tse di neng di lopiwa ke lekgotla la World Athletics. Mo nakong eno komiti e leteletseng lebelo le e setse e kopane go simolola go laletsa batabogi ba mafatshe a sele nako e sa le teng go hema go tsenya ka fa tlase ga kgatelelo ya go dira dipaakanyo mo metsotsong ya bofelo. Motabogi yo wa lebelo la 800 meters o tlhalositse gape gore morago ga kgaisano ya ngwagola lefatshe leno le mo maemong a 15 go tswa mo mafatsheng a 76 mo dikgaisanong tsotlhe. Bangwe ne ba ise ba itse gore what does it mean to host such an event, right? But this time this date in sitswe go na le nako and go santse go na le clashnyana gongwe le Bermuda we are on the same date ka 13 but yet to be resolved. I think ka Labone we have the last meeting and then calendar right be release go bua ba maruri re bula dibuka sepehela se ileng gore gongwe se ka dira gore lebelo le ne better and better jaaka World Athletics ba dumela gore we can do better. Kana remember the moment hela re nna re tsweletse le rona hela ba tsamaise re ntse ra ithuta next time a go pale gore World Athletics e re entrust ka something bigger than this. Even le tsone di world champs we are looking at quality. Ha an athlete a siane ngwagono, like for example first priority we are going to give to Baba Nebasiana go World Championship. Not all of them, especially the gold medalists. Why? Because we want to get the cream. And then the second priority Botswana, because we know it's their benefit. They need to qualify, they need to utilize this moment. But hela go bua ba maruri gantsi gore event e nne le rapo e bona le tota gore ke yone, have the quality athletes. Ke bukae mo kgaisanong e simolotseng gompieno kwa Aforika Borwa ya Hollywood's Bets Khosafa Women's Championship
mo motshamekong wa pulo madibogo wa kgaisano eo magareng ga ditlhopha tsa Eswatini le Madagascar o sa tseng o tsweletse ditlhopha tseo di ngangane ka bongwe tota ka 1-1 mo motshamekong one o motshameko o sa ntseng o tsweletse morago ga motshameko o e tla re ka nako ya boraro ba tshegetsa kgaisano Afrika Borwa ebile le bomampodi ba kgaisano e makgetho a supa ba thulane le se se feditseng kwa makgaolakganyeng a 2021 Malawi. Setlhopha sa setšhaba sa The Mess sone se simolola kgaisano le Namibia ka la botlhano mo tshokologong. Ditlhopha di le 12 di teisana borathana mo kgaisanong ya monongwaga e tla reng kwa tikologong ya sekamakgaolakgang go simololwe go dirisiwa maranyane a video assistant referee kana VAR. Kgaisano e tla bokhutlong kgwedi eno e le 15. Motsetso ka go rialo tsa nako ya bongwe a ribe khutlogo nefa tla ke leboge jalo kgaitsedi a ke sente moeng o neng a ranola jalo ka puo ya diatla tse mašakgomo le tswa thobeng tse le phepa a re tšhentšheng dikakanyo maitshwaro le megopolo re direng ka bonatla bonokopila le botswerere modimo jo.